Hai manaze ting choma I zai hai manaze Zememankanews klumdlei namai kapai kiu zit set ting kum chana ze kai zeminge rimai ting chogu Zememanka I ahuin komne Zeme kogana hai manahang rangai zai paulia gai dara dalei namai ting chogu kar chibrasam Zememanka nurelang mateuze indiaram kadege union territory ladakh ke galwan ge indiaram kade me manaya China kadai me teti beting kum chana ze kai kum gze kakle bze petli hazai chigi reite be gimira me tei tate makje hepom ren chigine chigi kakle dlei hazai chapo chang teti beting kum chana ze kai changda digi prime minister Sri Narendra Modi loketu China kadai ge te bei zete gai makteli hazai namai ke kapai ke indiaram kadai go bodi pe prime minister Sri Narendra Modi China kadai me te bei zete tet kule ze cheuzi chige China kadai go president te zabam Xi Jinping du zedu hedo togul ze ka judli ze chige chuna ge prime minister Sri Narendra Modi China kadai te bei tu tarabze SCO summit ku meeting te jan to haro ra bahang kane tara kule ze cheu ze mai ke kapai ke ge prime minister Sri Narendra Modi Japan kadai manaya China kadai ge te bei ze tu tet kule ze ka judli prime minister Sri Narendra Modi pa prime minister te ru bachang China kadai kum krev ze ket longki ge lo mingeu singze the base tip that kaitele is a choose and Mike Tarahim Cat might Zainapa China kadai meh the base to that I could sali RBI governor ne chuna ge indiaram kadai ge RBI me MPC meeting te jantau ka harobe ge ko samje ki kyu gai mi ka chebze announce te gai indele ze ka chedele nai kum chana zen kai ze mi chuna ge RBI MPC meeting te ze ntau ka harobe ge ze repo rate ke ze ma du te helai gai maglai ze ka chedele ting ka bam luize bam gule ze che mai lut ke chuna ge MPC meeting te jantau ka harobe ge ze repo rate ke ze te un cham gai rangen num da kan leis to aize repo rate che produi ze bam range te gai ze chuna ge teri from lam ge ze kale ko sang ze bam bi se ge ne chuna ge aibe RBI go MPC meeting ge ze madu kada maram ze decision ze local kai magdale ze ka ju dele ze aize MPC meeting ze keu na ge loken to ka ro be ko le ze sale US tariff lamge US kadai go president te zabame pene India ram kadai ge plan 50% tariff che kai ga indele ze ka ju dele za ipo lamge US kadai go president te zabame pe Donald Trump na sign du te ga indele ze chu ze think te ge India ram kadai me pere ge 25% tariff kai ga da ze po changda de ge extra 25% tariff kai ga da bi se ge na plan chuna ge India ram kadai ge 50% tariff che kai ga indele ze ka ju dele za ai ze America mana India ram kadai me pere ge 50% tariff kai ga indi bise ge na India ram kadai ko government mena du sa se aize patau mak le ze chu ze aize injustice le ze ka chu le ze chuna ge America kadai mena India ram kadai me pere ge 50% tariff kai ga bise ge na India ram kadai ko chuna ge center ge government te ze ba me ma patau di bram ze du miswanga ze aibe tariff tu ze ngir hange chuna ge mata ze du te te chalam le ze ka chu le America kadai ko president te ze ba me pe Donald Trump ne tariff zigene country ke kim du za kudung za ke hai zigene America kadai me tai ke country high cat sone du kim ne trade deal zete ga indele izete kan leis du chunare ka changbe America kadai me swag ze country minge me ma du haleu ke makje ngita chalam wirele ze ka ju dele ai ze tariff lam ge ze za ai ze tariff lam ge ze chuna ke country minge me ngita chaba me ge ze railang bige India pakana bige Britain pakachum bige China pamadai bige Japan jai paminge bige Russia ai be country minge me chuna ge America kadai gu president Donald Trump na tariff ne kudung za ke hai zaba lam ge ze ma du hingmak suize sabluze ngizla muile ze cheuze churmuk che India ram kadai me perege 50% tariff kai ga ze India ram kadai me ze ngaukai lakkan tebeku America kadai me gu point madai singze lamuile ze ka chidle railang bige India ram kadai manaya US kadai gu trade deal ze chunare ka changbe teun ze laksala muile ze cheuze churmuk che India ram kadai manadu rangji chak che rangai ze dairy banaya agriculture ram ge madu hale maku ze chepo ruize mata ze te te bamgule ze ka chidle za aibe dairy banaya agriculture ram ge US kadai gu president Donald Trump ze pana control ze te ne tele kanalistu India ram kadai me lun maktele ze point
point pakana bige India ram kadai me ne chuna ge America kadai me perege tariff kai ge zabam bi bisegene America kadai me ne du India ram kadai me perege kai sika kadai le ze cheuze pakachom bige Russia kadai me tai ge ne trade te bi bisegene Russia kadai me tai ge ne handai ko mitu stu India ram kadai me trade chete tabze lu nei dele dai pama dai bige India ram kadai me ze BRICS country gu pause membership chang zabam dele zai chuna ge US kadai gu president te zabam pe Donald Trump ze BRICS tu du ngau gai lak dele ka chi dele ai be point matai ze ge ne India ram kadai me pere ge US president Donald Trump ne 25% extra tariff se kai ga ka kadai dele ze ka chi dele Chunage kadai railway ge tariff war tax zabam me ka ke Brazil kadai gu president te zabam pe du America kadai gu president ne pachu kanang nang bi hi ge phone call te rahanga rangai de le iza sa kan le stu Brazil kadai men du sa ze chunage US kadai gu president du ze phone call te makule ze ka ze de le pane pataw nang ze phone call te ra le zaina ne India ram kadai gu bodi pe Prime Minister Sri Narendra Modi banaya China kadai gu rizi te zabam pe Xi Jinping du ze railang be phone calls te gu le ze ka ze de le ze sale Chunage tariff war tax abam ka ke America kadai me India ram kadai me zengau gai lag ze India ram kadai me pere ke daiki ga ze tariff se kai gai zabam lestu India ram kadai go economy duane madu te klendi makule ze ka ze dele za aiz study table ze PhD CCI mena study te gai because chip dele ze che ze America kadai me daiki ga ze tariff kai gai zabam lestu India ram kadai go GDP ke 0.19% riarune kalai rahangya nomgai le zeka judeli achibri bazan India ram kadai gu GDP du zana madu effect ya teundi makule zesale kadai rege kalak ilang bepe Elon Musk ne India ram kadai gu Tesla company ze lat kai ndi le zechuna ge Tesla company gu pakachumbe showroom ze Haryana Gurugram ge ze lat kulei ze cheu ze chige kadai gu float chu zai pata zu luru de le ze ka ju de le zai chige Haryana Gurugram ge ze be keu ge ze lakh dai le ze cheu ze chibe pama dai be showroom ze chige lat pe kai gu de le ze ka ju de le railang be Mumbai ge le kai da zai pakana be Delhi zai chuna ge Haryana Gurugram ge Ahuibe Tesla gu showroom ka hachibe lat kulei ze sale Delhi High Court mene news angko tate bine mpui mi officer me ramedu ze permanent punidu ze job ngo manglo ze question te ze government me du ze kan ne Delhi ze ka ju Delhi plam zane chuna Delhi ge ze mpui mi merame officer te ze bam rame ze punoi gu ze permanent job makle ze ka ju Delhi chib ze gane ai balam ge ze mpui mi mahange ma tau di brame ngau ze chambi bise gane ngau ta the bina punoi du ze permanent job ngo mangme ka chib ze question te ze kan ne Delhi ze sale CBSE mene rangchi cha kai ze board exam ze kai nei le ze board exam ze kai singule design ana chamlang bene 75% attendance de nangule ze ka ju dele nangne class te hi ge 75% sone du cham je nangu attendance se wangle design ana nang chu je board exam karange ngoma kule ze CBSE mene rangchi cha kai dele ze ka ju dele chuna tinge lisi ka te je bam stu class sai nuku lisi ki je tan chu mang me ze ali ali ki jiti me nu na kulung to tu di mi ze lisi ki tan chu mak ja nuku attendance cham di di dele CBSE ge CBSE mi mene dai ku mi te su nang na board exam je kai nei je nang long sing nei ti zaina na 75% attendance je nang sing ku le je ka je de le je hai mana je ne gai ne ba ai je CBSE mene decision je lu gai gai ba je pnoi na ai je sam je ria kyu gai ba 75% attendance nang sing ba je pataw mang me je email sia me ka je ba je hai mana je comment section ge comment te kam garang ge kyam gai de le alam te za ai je CBSE mene decision lu gai ba je pnoi na ai je haki kyu gai ba je pataw di ka kasang ba zai lisi ka te na poina abo na hange ai ze pataw di be ketele za ai balam ge ningui ning to panai ning to ma pe comment section ge comment te ge rang ge hai mana ze kyam ge zlam hui le